Bancop ikum kani kecing elak kai kalong ke besuk. Handai bancop ia Maitshaphrang Khasi League T20 cricket kamdai. Hatu gadan hapi bancop ia kani ke tournament. Ka Khasi Student Union kan penlong ia ke third edition jong ka Maitshaphrang Khasi League T20 cricket tournament araja pusan. Na ka bentar ki samlashan rang Khasi ke badan sap ia kani kecing elak kai cricket. Kecing elak kai kan sedang nadu pratrik hadu arpotrik unok pra araja pusan. Banjo eki form sebagai kecing tip bakamnya pilaban kol ya uni unam baharum kendai R lai not R not sau san lai dan ni kendai pra san henriu kendai henriu iwei pra hinjau keblai cibun Maitshaphrang keluar kari kerngayau drugs berminat hak sports.